to je i Čeovđenica Bosna, jedna od modernijih Čeovđenica, tako da nemo da vidimo što su oni to pripremili za nas. Ćao, ja sam vegan i daj ćeš smjenu papriku, može li? Može, naravno, mi Punjenu sad prodajemo, ćevapima, naravno. gospodine, mi sad prodajemo meso. Pa dobro, papriku punjenu ćevapima, može? Drugu priliku možda može u palu, ali imate sad. Dobro, daj ti onda meni 10 ćevapa, da se dogovorim. Evo, vidiš kako se lako. Može. Znaš ti da je Sarajevo u Bosni? Znam. A znaš ti da je isto tako Bosna u Sarajevu? Znam. E pa moram ti reći da mi je sad malkice, ali ne postane između mene i tebe, draža Bosna u Sarajevu nego Sarajevo u Bosni. Znam. Dobro došao u Bosnu. Hvala Bogu.